Anaşın şakıp külsen, aldında uzak жүрsen, жүрегім жыр толғайды, көңілің ортаймайды. Anası var adamдар, ешқашан ортаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілің ортаймайды. Anası var adamдар, ешқашан ортаймайды. Anası var adamlar, ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілің ортаймайды. Анасы бар адамдар, ешқашан қартаймайды. Anası var adamlar, ешқашан қартаймайды. Qadrli mehmonlar, sog' salomatmisizlar? Avvalo xush kelibsizlar. Menimcha hammalari qo'noqsizlar. Qoraqalpoqdan keldinglarmi hammalaring? Shu yerdami? Ha, sizlar Qoraqalpoqda. Avvalo xush kelibsizlar. Bizda Ushqudur 24 kanali bor. Mana shu eng baxtli onajonlarni qutlaydigan bu mening onam loyihasi. Bugun Klarapam mana shu bu mening onam loyihasini eng baxtli qahramonlardan birilar. Mana farzandlari birin-ketin tabriklayaptilar. Eng baxtli onajonsiz. Bugun mana 60 yoshingiz muborak bo'lsin. Ilohim bu yoshlarni onajon juda ko'pini ko'ring. Eng katta baxt farzandni mana shunaqa e'tiborida bo'lish. Mana 60 yoshli onaxonga hech narsa kerak emas. Faqat mehr, e'tibor. Demak, mana shunaqa bunaqa yoshlarni yana 3 tasini ko'ringda, yana kattalashib, ilohim katta to'ylar qilish bolalaringizga nasib qilsin. Amin. Onajon umringiz uzoq bo'lsin, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Farzandlaringizni, nevaralaringizni baxtini ko'ring, yaxshi kunida o'zingiz bosh-qosh bo'lib o'tiring, onajon. Amin. Endi ozgina she'r tayyorlab kelgandik, maylimi? Qaniydi tabiat qo'limda bo'lsa, ona abadiy etolsam sening umringni. Rozi edim onajon iloji bo'lsa, senga qo'shib bersa mening umrimni. Bir kechalik allang hurmati uchun ona 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam. Ko'chirsam qalblarga qalblarning kuchun. Onajon, qarzim uzulmasdan qolur shunda ham. Mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh. Ona yuragimdan senga yasardim haykal. Yo agar bo'lsaydim mo'yqalam naqqosh, surating chizardim berib ming sayqal. Ona, oralab qolibdi sochlaringda oq. Ol mening sochlarim qoralarini. Tishlaring tushibdi xo'rsin mabroq. Onajon, ol mening tishlarim saralarini. Xiralashib qolmish ko'zlaringda nur. Onajon, ko'zlarim nurini olgin volidam. Roziman xizmating qilsam bir umr. Yuragim qo'rini olgin onajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling onajon. Qarapajon, mana o'g'illari, bular o'g'illarimi? Katta bu. Aha. Bir g'attanimkamiz. Mana endi. Aha. Mana qudag'aylardan yaxshi nima sovg'alar, Gulbahor opamlardan. Endi Klarapa, bugun tug'ilgan kuningizga kim taklif qilgan bo'lishi mumkin? Chunki biz taklif asosida tashrif buyuramiz. Qaysi bolangizdan kutgan edingiz? Nadira. Nadira. Demak, to'g'ri topdingiz. Mana ham qiz o'rnida qiz, keliniz o'rnida kelin. Mana endi Nodirani ancha yildan buyon taniymiz. Faqat maqtagani onasi emas, qaynonasi. Ilohim mana shunaqa kelinlar, mana shunaqa farzandlarning orqasida mana shunaqa kelinlar sizga muborak bo'lsin. Mana endi arzimas sog'asi bor ekan. Nodira mana
musofir yurtlarda musofirchilikda bilinadi odamning qanaqaligi. Bugun o'sha musofir yurtga siz ham unga ham ona, ham qaynona, ham opa, ham singilsiz. Demak, sizda o'sha yaxshiligingizdan bugun o'sha yayrab yashnamani farzandlari bilan yaxshi ishga borib keladi, yaxshi hayot kechiradi. Mana shunaqa keliningizga biz havas qildik. Ilohim Klarapajon, mana shunaqa kelinlar sizga muborak bo'lsin va mana shu yerda o'tirganlar yaxshi kelin qilaman degan niyatdagilarga mana shunaqa nodiradaqa kelinlar bo'lsin. Mana gullarni ham tabriklaymiz. Uzoq bo'lsin. Hammaga ham nasib qilsin. Mana shunaqa qaynonalarim tug'ilgan kunlarini mana shunaqa katta qilib mana uzilata qo'yaptilar Nodiraxon. Ilohim sizga ham bolalaringiz mana shunaqa hurmat, e'tiborda. Ha, Farog'at. Yana bitta bir o'g'limiz bor edi, jiyanimiz, uni ham tug'ilgan kuni bugun. Kimni? Yesa. Keling. Qo'shaloq bayram ekan. Makjon? Yurash kelib qoldi. Bu bolajon nima? Aslında bakıp baylama. Haydidan yaxshi o'g'illar, yo'ldaga yetib her yıl sayan ay toylanan. Asıl son sayran. Oylarda o'yin boshqa etmez bayram. Bir ikiga bulg'ab aynalar. Senin tuğan günün ana olsun da tanım. Tartı uygun bulur canında bulsun deyman. Aşar gönül sarın can sirege bol. Bugün senin tuğan günün aman bulsun da tanım. Tartı uygun bulur her günün yaşaratkan. Gözü şu aktırın oynap gülgün ona haqidagi she'rni mana ikkita singlis ikkovlari kelganmisizlar? Bir yig'lab eshitishdi-da. Ikkita Kelin ham bor. kelin, ikkita qiz kelgan. Ikkita kelin, singillari ekan. Sizmi? Keling, Klarapamollariga keling-da. Baribir jigar ekan Klarapajon. Halima. Mana bu shuncha yo'l bosib, sizni so'roqlab kelibdi mana shu jigarlar. Onangiz o'rnida ona, otangiz o'rnida ota, akangiz o'rnida aka, ukangiz o'rnida uka bo'ladi. Bular ham singillarmi? Ana bu yerga kelin. Mana baraka topsin shunaqa jigarlar. Qoraqalpoqda qayerdan keldilar bular? Beruniyda. Necha kilometr endi yo'l? 500 kilometr. Mana kelinim, olsin kelinim bor. Ukam bor. Yaxshi kunlaringizda doim mana shunaqa qadrdonlar yoningizda bo'lsin Klarapajon. Amin. Qani endi beruniyliklar Kun ekan va nevarasining ham tug'ilgan kuni qutlug' bo'lsin, bir yoshi uzoq bo'lsin, sog'lik, salomatlik bo'lsin, xonadonda ham yaxshi kun bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. sizlar bir og'iz aytasizmi? Keling. Aha, mana endi tortlar. Ilohim niyat qilib, tilaklar tilab. sizlarga yana nolla qo'shilib yursin, shunaqa nollarni ham. Tabriklaymiz. 60 yoshda onajon qarshi olibsiz. Nechta farzandlar bor, nechta nevaralar bor? 3 ta farzandim bor, 2 ta o'g'il, 1 ta qiz, 9 ta nevaram bor. Mana shu nevaralaringiz, farzandlaringiz nomidan o'zi ayta olmasa men bitta gap aytaman. Kimlar uchun osmonlarga parvoz etgan zo'rman men. Ona, lekin ular bilmaydilar hali hamon g'o'rman men. Yonimdagi jannatimni ko'ra olmagani ko'rman men. Chin manzilim qarshimda-yu, uzoqlarni ko'zlabman. Onajon, yonginangizda turibman-u, qariganingizni sezmabman. Dunyoga keltiribsiz, oq yuvib oq tarabsiz. Umri uzoq bo'lsin deb yaratgandan so'rabsiz. Onajon, men-ku o'ynab kulibman,
zerikmabman, bezmabman. Yoningizda turibman u qariganingizni sezmabman. Sal yutalsam ko'rpachaga darmon qilib o'rardingiz. Hol ahvolim so'rab tinmay parvonalar bo'lardingiz. Qosh ko'zlarim latis agar, onajon, qosh ko'zlarim latis agar uzoqdan ham ko'rardingiz. Necha yilki oyoqlaringiz zor qaqsharkan bilmabman. Yoningizda turibman u qariganingizni sezmabman. Ilohim yuzingizdan, ko'zingizdan qarilik alomati sezilmasin. Mana shunday yaxshi kunlarda doim farzandlaringizga, nevaralaringizga bosh-qosh bo'lib yurish nasib qilsin. Yana bir bor tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Farzandlarni mana shunaqa mehr oqibati, mana akam yaxshi qaraganlar bularga bir mehr oqibatli yaxshi bir xonadon mana shu mahallamizdagi. Mana endi Klarani ham 500 kilometr uzoqdan menimcha kelin qilib kelganlar. Sizlar Beruniydanmisiz? Nodira, Klara. Mana shundoq kelinni sizga sovg'a qilgan. Hozir Gulbahor opam shu yerdalar. Gulbahor opa endi bitta qudag'aylar nomidan tabrik so'zlar sizga. 60 yashar ajoyib ajib o'tgan ekansiz. To'ydagi o'rningiz qutlug' bo'lsin. Shunday bir arayning o'rtasida hurmatli, izzatli, erkin hajr ana, hajr ata bo'lib, shulardan mehmon ko'radiganday yaxshi inson bo'lib, sizlarga chiqib din sağlık bo'lib, sizlarning oldida amonat bo'lib, balalarimiz oldingizda amon bo'lsin. Bundan da iyili ko'p yoshlarga ko'ra, araylarning barlig'imiz birgalikda qasamizda yurib yuraylik. Ömrüm uzak olsun. Dilim sağlık olsun. Bağlarımızın altında oynayıp kulüp 18'e çıkan kızday bulup yürüyoruz. Benim bir kızımız. Yerigen oturdu. Yerigen görmediniz mi? Kağıdına verin. Andra, canım kağıdına verin. Masasına verin. Tuğan günü kutlu olsun, ömürgesin, uzak olsun. Baldırın altında oynatıp, Kuday Yerigen'in birge nemerilerin kızını görüp alğanın bergen ömürgesin jasay bir. 70-80-90 yaşında toyda oğalım nasip etsin. Allah ömürde sözünde bizler de kaçlarında olur. Kuday Yerigen kalamayın aramasın mı? Kuday Yerigen kızını görmeden çalışsın. Onu bir radyo dedim belki. Dasturxon başında oturgan azamatlarning Ramazan ayın ayakta batırıp niyetleriniz kabul olsun barlığı, densoqlarınız mıqtı olsun. Kelekçiligi Ramazan ayında da aman sağ yetip Allah'ın hoşluğunu isteyverinizler, dinleriniz sağ olsun. Ömürde bakıtlı olunuzlar barsanızlar. Rahmet, kansı gelsin. Rahmet. Adamlara kutlu olsun. Adamlarla da şurasına inanayım. Kulağına kutlu olup, denin sağ ol. Ömürde bakıtlı ol. Şaşamay, ağırmay.
Құдай бергенмен бірге мына балдарын қызықтап жүре беріңдер. Енді 70-ге шыққанда ана Ақсарайда отырып. Ақсарайда отырып тойлағанбыз. Осылардың бәрі соның куәсі болсын. Осы тұрған бәріңде дендерің сау болып, отбасыларың аман болып, өсіріп жатырған балдар берімді адал болып, адал қызмет етіп, ұяға қызды қияға қондырып, осындай жақсы күндерде бас қосу нәсіп етсін. Ораза айында тілеп жатырған тілектердің бәрі қабыл болсын, ниеттерің қабыл болсын. Айттан айтқа, оразадан оразаға ол шете берейік аман есен. Жақсы күнде туған Рамазан айы. Жақсылық болсын. Балдарың алдында аман бол. Қызым қызықтап тойын тойлап жүре бергейсін. Атасы қан берекелі, отбасы берекелі болсын. Жақсы күндеріміз көп болсын. Ең жақсы тілекті саған тілеймін. Құдай берген февральда туғанбыз. Құдаймен бірде қарсылай жүретін. Ламира мына пакетке салапанға салып берші. Қарашай. Иә. Ауылдың байтыры Алиманың кезіндері. Анақтада баша пакетке салып тыңдарыңдар аяққа. Ені шал болсын. Ағайын туған арасында аман болайсың. Балдарыңның түбі бір шақасы мың болсын, алдарында аман болсын. Қыз дейсің ғой, түбі бір қана. Солардың қызығын көріп, Құдай берген екеуін қызықтап жүре бересіздер. Дендерің сау болсын. Барлықтарыңа тереңден саулық, ауыз біршілік, дастарханға береке отбасына. Тілеймін, аман болсын. Бәріміз осындай жақсы күнге жетіре берсін. Біздерің жасымызды берсін. Абдуллахтыр дейді. Ойнамай қоямыз еме. Құлыға. Ovada var. Saklar apa? Ana bugün tug'ilgan kuni muborak bo'lsin. Sizga mana shu yaxshi kunlar, 60 yoshingiz, yana tug'ilgan kuningiz ko'p yillar davomida qo'shni bo'lib, birga qatnashib, yaxshi to'ylaringizga qatnashib turaylik. Mana shu akam bilan qo'sha qarab yuring. Hamisha uyingizda to'y bo'lsin. Nabira, abira, chiviralarni tagiga qolib yuring. Doim yangiliklar bilan yuraylik. Aytganim bersin. Ramazon oyining oxirgi kuni mana erta hayit kuni muborak bo'lsin. Shu kunlarning ko'pini ko'rib yuring, ilohim. Amin. Yaxshi kunlarda kelaylik. Baldarının nemiri, şuberi, sonqo'rib, jo'raqni o'rtasida ag'darib tarashi, kemishligiga aqsaqanqa aqtabuvchilik Ama savcılarımızda aydan ayda жетелерін барлықтарыңызға да осы 60 жас үсті болып, сіздер де осы көреріңіздер осындай жақсы күндер. Қойдық міне біздер. Қасықпан оқиды, солар немере шөберелеріңіздің қызығын көріп, соларды ізіңізге ертіп жүре беріңіз деймін. Сау болсын, дастархандарыңыз әрқашан тойларға жайылсын. Келе жатқан айт барлығыңызға да құнды болсын. Ораза ай барыңызға құтты болсын. Оразаның оразақты күніне жете беріңіздер, отбасың аман болсын да. Әрқашан тыныштық болсын. Дүниеміз сіз ұстап отбасыларға аман болсын. Сау болсын.
Sonunda buzovgadan gibisin. Bizning alqishlar qo'llar ekan. To'ylaringiz qutlu bo'lsin, deymiz. Sog' bo'lsin. Жасыңызға жас қосыла берсін. Осы жолдың бәріне сыйлы деп айтсам болады. Қарапаны бәрі сыйлайды, біз де сыйлаймыз. Барлық жақсылығымызды бірге тойласып, қуанғанымызда бірге қуанып, жүргеніміздің Қарапа апамдай тек жақсы күн болсын үйлеріңізде. Құдайдың ағакеміз тек балдарымыздың қызығын көріңіздер. Осы ағайын туыстарымыз тек жақсы күнге келсін ұзақтан ағайындарымыз. Осы ауызбіршілігіміз ешқашан айырылмасын. Алғысқа толмағандар тола берейік, сіздің жасыңызға оған аса беріңіздер жеткендер. Сол ораза болған адамдардың бәріне оразаларымыз қабыл болсын. Ертеңгі айт мерекелеріміз барлықтарында болсын. Сондай күндерге жақсы күндерге жете берейік. Сол үшін қабыстаңыздар. Тойдық керек та. Қабыста күн бойына жүре беріңіз. Сол үшін австардан ішпегенде намаз ішіп Көтергенің әдемет, бірақ соны айтты. Жағдайларын қайтарып жібердіңіз. Тонаға кетіп Әрі кетіп қалама деп мен қорқып. Жасыңыз ұзақ болып, жездемен теңіне қартайып, қыздарыңыздың бірге көріңіз. Өсіріп атқан азаматтардың қызықтарын көріп жүрген. Мына айттарыңыз бәріңізге құтты болсын. Құтты жыл болып. Ауызбіршіліктен айырмасын, келсек тойға келейік. Қақшып жүрген адам тосы да? Кеңше туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Аға менен теңдей қартай өсіп жатқан ұл қызыңыздың, ақтықтарыңыздың қызығын көрің. Сол қуанышыңызға біздер шерік болып келе бергенбіз. Ертеңгі қайты құтты болсын бәрімізге. Жылдан жылға денсаулықта, амандықта осыңызды отыра берейміз. Алын кәне енді спатла. Мынау герой. Ол рас қой енді. Қасырмайалып қандыр. Таусын қандыр. Ұлтығаныңыздың алдында, ақылқаныңыздың алдында аман жүрің, ұсылардың қызығын көріп. Дастырғаныңызда осындай жақсы күндерге жайыла берсін. Байрамlar құтты болсын. Оразадан оразаға төрткіздің сөйлесіне аман сен ойнап жүре берейік. Қасыңызға жақсы болсын. Жоқ аның көсін. Рамила бұл қазір айтты кенде газеті. Барсың ба? Үшіп кетпедің бе? Рамила? Ауылдасың сөзіне алып. Балағандай жақсыма бәрі осында ма, ата-енең жақсы ма? Жақсысында. Рахмет. Рахмет сен де жіктісің сондай жақтырмайын алайын. Аман жүр әрғаша. Өпелеріңіз қатырма? Светан досың ұқса кеткен. Кішкентай қандай болды? Өсті ма кішкентай? Малы бол, қатарларының алды бол. Дастырхандарың берекелі болсын. Туылған күндеріңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Денің сау болып, осы балдардың, немерелерінің қызығын көріп, ойнап күліп жүре бер, аумин Аллах. Тәттіліктерің Алладан қайтсын бала.